Selamat malam guys, kita ketemu lagi di channelnya Kang Ade Chandra. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Neng Devika. Ini habis mandi guys, mandi adus. Yang mau main aja ke Karanganyar Sukrawetan Indramayu guys. Tempatnya di Mes Singadangdut Putri Ayu Devika guys. Dek mana pen dek? Dek. Dek. Wajahnya deleng wajahnya. Tuh guys. Papaku Jawa, mamaku Jawa, akunya orang Prancis. Ini namanya Devika guys, Devika Nor Ade Chandra. Kakaknya namanya Kak Dayu sama Kak Dela. Dua ponakan arane Devan. Oke guys, jangan lupa share, like, and comment.